Yazani ba niyaphila cha bona mike ngiyayincenga athi ngizama ukunika lento enihlezi nifuna ngoba niyoza nembulo yabo umuntu othi ngeke yena azaboshwe umuntu othi mina ngeke eze ngiboshwe mina ejele mina ngeke ngiye mamela la yebafo sihlelele yimi Patrick yabo sihlelele lapha endlini ye man ungena la uthi kasibili ingena igijima yabo bekusahlela hostel besayifikela la eJozi ingena igijima la uthi hayibo ndoda yini kwenzakalani yabo athi hey madoda ikhonto enzakalayo ngithi yini athi umfazi wami madoda hey ndoda khuluma nathi wenzeni umfazi athi lo muntu mana athi hey umfazi wami madoda yabo manje izolo silala esibhuzukile na silala esidakiwe izolo la eduze kwethu kune 1818 neGordons ya besiphuza iSminoff na 1818 neGordons hey lo muntu afika athatha iSminoff ndoda esingadeshwanga hep emlomeni hayibo indoda yini kwenzakalani endlini athi hey madoda inkosikazi yami uyangijwayela umhlongo ngezwe hey yini manje athi uyangijwayela umhlongo lo mjida into enzakalayo naye la bahlala khona bahlala hostel lab yabona so uthe yena usebenza isecurity usebenza ebusuku you understand le security leya lashela umfazi walo ekhona endlini mamela ithini inkulumo untanga uhleli akayanga emsebenzini untanga lo mshela ucanga ukuthi untanga uyile emsebenzini ufika yakhuluma yamtshela ukuthi hayi man hey masibani bani hey waze wamuhle yabo and mina ngenza noma yini for wena yewena lo maka mamala le ndaba eza ukuthi lo ngenza noma yini amamene lo mjidi yabo le ntombazana le umfazi kabafo uthe begqoka ithawula you understand so mama eyochitha umkhame ekseni you understand hey ngenza noma yini for wena mina ngiyayifela ngawe futhi makukhona ukuthi khona umuntu ofayo ngafofayo ha lo mjidi ubulawa yilo ukuthi kungafa ofayo you understand waphuma ngewindi so into emthusile lo mjida lona lo le cherry late mayizama ukuthuka ifuna ukusayinela ukuthi hayi man ukhona indoda yami you understand hey kwawa ithawula ebengagqwanga nenkomo yahlala ngaphandle lo ubheke window wathi ha sekubona into ezingaka umfazi wami uthi ngafofayo aphume ngewindow gijima aze kithi ehostel hey lo mjida usihlele iSminoff athi Sminoff sonke athi Sminoff hey sekusele 1818 manje yabo mama uyayincenga ngithi sithi indoda athi bafethu ngicela ngibolekeni lento ngithi mina ayi ngeke ngikwazi ndoda ukuthi nginike lento you understand into engakuboleka yomcelembe into engakunika necelembe mina yabo athi angeke ungijwayela kabi ubafo ngeke uyangazi ngiphila naye yebo uyarasa lo mjidi understand angeke ngiphila naye kabuhlungu kanje ubafo azokwenza into enje yabo angeke bafo ngiyamlanda mama nekhuluma bengithatha icelembe manje wenza kanje ucelembe yabona hey imistake yami yabayi1 ke lapha hayi imnike lo celembe manje icelembe aphume egijini you understand make phume egijini ubafo athi hayi man asimlandele lo muntu ngithi mina ngiyeke kancane somlandela after isikhathi kanti kube ngimamelile ubafo hayi aphume umjidi yabona thina sizwa sekuthi hey phumani nangu umuntu ebulala umuntu yimnale awuthi siphuma siyagijima ke manje sesiyapi sesendaweni nesigameko right sithi masiphuma simgijimisa untanga yabo shuthi yena nalo shelicheri yakhe badlulena kanje you understand endleleni lo make edlula kanje udonsa ucelembe you understand lo usifakile isibhamu sakho usifake la hey make edonsa isibhamu lo adonsa ucelembe yabona babangisane ngesibhamu mabangisane nesibhamu ashaye shuthi mabangisana isibhamu sosikhipa la ashama ke shaya umjidi esifubeni alalo umjidi yabo sisasigijima ke thina sayibona into enzalo sasigijima abantu bayabaleka nani siyakhona untanga lo uhamba nayo sithe masiphuma endlini donsa ihlabhazi umfoka sithole yazi wadonsa isibhamu waphuma naso yabo mina engiyofela na lapha hey lo celembe wami you understand asigijima sifike lapha masifike lapha emkhuzi la uthi hayi mfoka mhlongo ningayenza into eniyenzayo yabo athi sithole hayi angimazi mina ubani segijima ezongiphathela ucelembe mina uyangazi ukuthi ungibangisani lo mjida dala ngimbona yalanda hostel dala ngimbona ukuthi angifuna nani athi kodwa ungayenza lo muntu uneyingane unomfazi unekhaya mambulala umbulalelana umbulalela inkosikazi asimbulala inkosikazi mina ngihlojono inkosikazi wakhe mina inkosikazi yakhe bese ikhulumela yewena mina into engilwelayo ucelembe usawubambile lo mjida ubulekile la iswini ucelembe usawubambile athi lo mjida futhi uyangijwayela uthi ngimphinde aye kuye yabo make yakuye afika donsa ucelembe hey make donsa ucelembe lo celembe lo ngisebenza ngawo yabona bekuthengiswa ini inyama enhloko la bengisebenza khona you understand ufike eJozi lo celembe la ngisebenza ngawo ukwenzani ikhanda you understand make ufunda la hey lo celembe la ubamjwa khona ubhaliwe umntungu hey lo lo celembe manje make ubamba lo mjidi ubamba kanje uthi emfo wamntu wangenzeba uthi huwo lo ufuna ungibulelisa ngomjida ngithi usho ukuthini mawudime ufuna ubulisa
uthi wena umboleka ucelembe uphume ngewindi lo muntu ngimbhekile yomboleka ucelembe hey sayijekile iza kimi manje mayikhuluma mina ukhuluma lo mntu uphethe ucelembe yazo uphethe idlabhaza you understand uphethe ucelembe uphethe isibhamu lo mjidi yabo athi kusho lo mjidi lobo mthumile into angiqede wena ngoba unikwe ucelembe wakho bhuti yabo sinokubona masothe nginyama enhloko lo celembe phethwe kuwe wakho lo celembe uthumele umuntu ozongishaya mina yabo umfoko wasithola ufuna ukumkhuza yabo uyamtshela umfoko wasithola ukuthi hayi man mfethu yeka ndeni nikhulumayo umjidi ufikile vele endlini ezoboleka ucelembe yabona manje angesikwazi ukuthi umjidi efile besingazi ukuthi uyoxabana nawe thina bekufuna idlabhaza angesemniki hey umjidi ayijike mfethu athi noma libe nimile idlabhaza mina uyoshaya mina iplan yami namjida ukuthi sifike eqala senzeni sifike simbambe you understand sithatha isibhamu so thatha isibhamu kuye sithatha ucelembe simvulela icase azi ngibhekana simvulela icase you understand akube lento leyo akhuluma mayikhuluma icrowd yaqala yasondela manje yabona lo muntu sidonze isibhamu yazo athi wa emoyeni yabona athi make sishaya emoyeni icrowd iphinde kunyamalala lithi yabona sikhuluma nathi thina siyamncenga siyasondela mfuthu ungayenzi lento yabo uyobolela njengento engathi dala ngiboshwa mina angiqala ukuboshwa mina mfoka mntunga nosithole dala ngiboshwa mina mntunga ngithi lo muntu bomthume kimi uthi oshaya mina ngocelembe hey lo muntu ubiza igama lami beyongilimaza umtha mina ngikuthi nalo muntu manje lo muntu manje manje ekhuluma igama lami ephethe isibhamu nocelembe hey lo muntu lo uzongilimaza yabona nanyamncane ngithi amfethu bheka umfowethu phela lo mshayile lapha ubafo uphelwa amandla yabona moda ngeke uyajele mfethu ubafo uphelwa amandla understand mina lo muntu ngithole kuphi sihlele endlini waboleka yini isikhathi samnika yini befuna isibhamu samnika ucelembe yabo sefuna sicacise lento le kanti kufonwa amahata khona wathi wafuna amaphoyisa understand lo muntu uphetheni ucelembe nesibhamu yabona uthi mfoko asithole nawe yengwayo malinga ngikuthemba kanje niyothumela ubafo ukuthi angibulale mina kufe mina ngocelembe wena yengwayo lo celembe lo wakho hey sanyancenga phela ngithi bafuna yenze ofuna ukuyenza yabona ungafuna ungibona nami nginjani untanga lo ngihamba naye phela ngimbona uliphethe idlabhaza ngithi ungafuna ungibona ukuthi ngimuntu onjani phela nawe manje ungitshela into eyodwa ngiyakutshela ukuthi ubolekile ucembe esingathi uyoshaya wena lo muntu ngaloku ngitshela into eyodwa nawe yabona he lo mjida ngithi mangimtshela usho ukuthi ngimtshela ishit you understand asikhipha sikhombe kimi hey asikhipha sikhombe kimi manje sikhomba kimi ngayazi flywheel manje sikhomba kimi manje press incaphe yazi hey samsondela uthi uma inqapha ngasondela fast because ngeke kwazi ukungqapha ngake isibhamu uthi uma inqapha ngasondela fast so ngibambe ucela mangibambe isibhamu esandla ezithu ayi ngizomfoka sithole sidedele wa mina ngizwe sekumanzi kule side you understand ngizwe sekumanzi kule side la hey mangibheka ukuthi ushaye mina so angisazi ukuthi lesibhamu lesi sithi sibongisana nesibhamu mina naye ushaye mina lo mjida lana kodwa umfoka sithole ngimole esikhipha so angazi ibullet ithema ishalo bafo yathintela mina ngibona kunegazi la kimi yabo kuyashisa you understand uthi sashisa ngibonela kube kusiveni kanje yabo ngiyamkhuza nginte bafo ufihla lensimbi yabo athi hey phinde ufihla insimbi mina ngibambe isibhamu ngibambe ucelembe ubafo ulele ngapha amaphoyisa ayeza ngapha you understand mawuthi angeke uboshwe bhuti buza mina ngizokuchazisela right sibambene mina nalomjidi yathola ngibambe intshiza isibhamu ngibambe isibhamu ngibambe ucelembe wami you understand kuza amahata kanje kuza amaphoyisa kanje umfowethu athole lo ushayile idlabhaza udubulile manje udubulile ngisho ukuthi ngimanzi la you understand la ngimanzi khona ngikhohle ukuthi ngimanzi soyini you understand ngimanzi ngoba lenhlavi ishaye mina ugejile iyezi veni umphakathi uthe phuma wonke umuntu lapha ayi lo mthetho umile mfoka mntungwa umni ucembe umuntu ashaye mina hey lo mthetho abantu uthini lo yabo hayi afika amahata mayifika amahata afika bridge yabona manje bridge atshela umjida abeke isibhamu phansi alomfaka sithole vela sikhipha isibhamu asibeke phansi a bridge akhombela umjida lo ukuthi emfethi kanento enenza ngithi mina ngiphethanga ngiyamvikela lo mjida lo ngenzeni angangishaya ngocelembe angangidubule yabo mamphoyisa notice manje ukuthi phuma igazi la athi amaphoyisa ke asuppress yekane senzana nekusafika thatha isibhamu thatha icelembe bathi siyekane ngimiyeke umjida yabona manginothisa man ngimanzi umara umjida lo uphelwa amandla masike ngimbambe so ngiyabona uphelwa amandla yabo hey tell mangibona ukuthi uphelwa ngamandla understand mayiphela manje nganje ukenga basihlukanise bamse ngapha bamphusha bangiphushe amaphoyisa rafu ke mayithola ngathi unjani bamphusha ngishifta mangishifta ngifuna ukuyibheka ngizula ukuthi ngimanzi mangithi yabo ngimanzi mara ngimanzwe igazi lomjida akunanix mina hey umjida akadutshulwanga yimi angithi ungizula ukuthi ngithina angithi akadutshulwanga yimi umjida isibhamu siqhumiswanga yimi hey so lamahata athi kwenzakaleni you understand uthi umjidi uyababekesela ukuthi hayi man
mina ngixabane nomjilolele, you understand? Lo mjida wahamba wayemajina inkabi zakhe hostel wayofunani intshiza zange ayithola intshiza wathola nicelemba unika umfana kaMtunga huye lo ngibambene naye ke manje lo uyangidubula lo ungidubula ngalesibhambo lesifuna lo muntu olele lapha lo olele lo ongathi phela umphefumulo yabo athi amahlato akhe 1 2 3 evenini bafona ambulance same time ambulance fika ithathe lo mjida avaya hey se police station mfethu yimi ulomjida nalo ufuna ukudla umfazi womuntu hayi kutense lapha emuva evenini kutense ngenye indlela ukuthi mawangena nawe ngabona ukuthi khona into wrong la so uyangibuza lo mjida hey mfethu lo mjida lokho mina ngiyaqala ukuyejele masuthi so ejele ngiyaqala ukuyestoksini so istoksini yangibuza lo mjida uthi mfoka Mtunga mfethu ngiyakubona Sithole futhi ngiyabonga mfethu ukuthi uzungidubule yezwa shuthi make umshaya ibullet zangingena ne ibullet inhleke idlule kuthi soyithuma la yena imthintile so kumanzi mina because igazi lakhe litheleleke imsinsi besibambe nesisondelene athi ngiyabona ungishayele ngiyabonga ukuthi angibulalanga bhodi mfoka Mtunga lo acelembe boyobulala mina yabo sifuna ukuyikhuluma before sifike police sifuna ukukhuluma njengamadoda kuphi la evenini athi lo acelembe lo wabo uthumele kumina ngithi mina cha bo bhodi lo muntu akacacisanga ukuthi uyaphi uvele wacela yini ucela isibhamu kahle kahle lo muntu samncisha thina you understand samnika yini samnika ucelembe ukuthi ayoyivikela la ivikela khona mistake yami i1 kuthi zange ngazi ukuthi uza kuwo athi mfoka Mtunga lo muntu ngithema ngihlala naye egate waqale washaya ngocelembe ngawuvika ukuthi bengishayele wangibulala boyojabula wena uza ukuthi mina ngifile ngibulawa ucelembe wakho hey lo mjida ngibuza into eziserious ke manje ngithi mina mfethu ubheka ke manje into ukuthi manje sikhuluma mina nawe ngikhuluma into eyi1 ngicacisa ngeke sisize ngalutho ngithe mina bengingazi lo mjida uzoshaya wena ngolo celembe lo mjida futhi kimi akashonga ukuthi kwenzakala uvela wacela into isikhali nje samnika thina into esikwazi ukumnika yona ngoba singesikwazi ukumnika isibhamu athi ngiyabonga mfoka Mtunga mina nawe soyixoxa phambili estoksini hey lo mjida mfethu kimi ngiyaxolisa kimi lo mjida mkhulu ngomzimba you understand mkhulu ngomzimba hayi ngamandla ngibona ukuthi akekho mkhulu nje ngomzimba yabona and into engistressa kulo mjida dale bosho you understand ucacisile ukuthi akaqala ukubosha dale bosho une connection into zoyinombolo nenombolo uzofika azazi lapha angithumele ngamafo babo mina sengiqala ngenzani ayineke esibhedlela yabo la ngabi na stress attend court bathi appeal ingavumi appeal abasigwebe hey mabesigwebe basigobela kupenda wena e1 mina naye like mina naye basigobela endaweni e1 because babuza ukuthi sihlala phela ifamily yathi kuphi yabo ngathi mina ifamily yami iJozi naye wathi seJozi bathi Sun City lo abambophele eLimpopo lo munye lapha bathi bafuna usihlukanisa ngabe bamse eLimpopo kupha ngazi hayi bamse Pretoria khoshi mankuru Pretoria yeah mina naye Sun City umjida hayi mfethu siyafika ke jele siyaphaka bafethu siyafika ke jele siyaphaka inform siyangena hey la ngifikela khona eseleni inamba iphumile you understand inamba iphumile ukuthi mina ngenza ukuthi nokuthi mangifika ku10 seseleni mangifika eseleni ngilindiwe hey asifike kube lunch kudliwe mangidliwa lapha kudliwa ukudla lekujwayele ngiyadliwa ukudla lekujwayele but inga khipha inteni ngesidle sihle sibuyele eseleni ngizenza ngathi ngila ngitsheliwe ngaphandle ukuthi ejele ungahlekina noma abantu ungavumeli noma yini sengila akufika vele eseleni ngilapho nami yabo akekho umuntu ozongidasta la yabo akekho umuntu ozongidasta la yabo akekho umuntu ozoshawa naye la ngizwile ikele emnyango soje la umuntu ongashawa naye la hey laba nje angenzele umnyuzungu mfethu angenzele enye into bafethu ngihleli ngiyi1 empetheni right impethu wami bola phezansi so vele itulo kuhlala ngeyitulo kuhlala noma kuphi lapha so ngibene lakhe mina athola impethu wami la izansi kunentwana efika eseleni manje ivakasha mayivakashi ngibheka kabi yabo mayivakashi ngibheka kabi shapa singene lentwana le yabo ithi show bafu ngisha ngegreen ngayinaki yabo hayi ingene ihlale phansi isho kanje lentwana le so manginotice iphethe ingidi hey iphethe ingidi irole ngento emhlophe kanje indwanga ngiswile isitelo sasejele ukuthi yashaya ingidi lapha yangena ekhanda ingidi ngilamajida plana hani lapha yabo kanti inamba iphuma mina namhlanje yimnabo kanti mina namhlanje fanele ngichoose ukuthi ngiyayichoose inombolo noma mina hey hayi bafethu kwenzeke ke hey bayishaya into yabo labaxoxa
mara mabexoxa ngiswa okunye nokunye yabo angizwe yonke into ngisa lapho nalapho because bakhuluma isinombolo labantu because bakhuluma ilanguage yasejele yabo unakanye nani unakanye yazi ukuthi bathi ayenzeki yabo ngibambe lapho nalapho nami unakanye hayi sishoveni baba bakhuluma into yakhona nje yabo sengithi mina into ezokwenzeka la i1 you understand lamajazi ejele ngiyawazi mina ukuthi awana manje yabona kadludlu kunjanjani mina ngiyafikela la eyiningi la ngizowanazo into engenyenze ukuvuma ukuxhashazwa into engenyenze ukuvuma ukayinwa into ukuvuma upenselwa abafana ngeke yabo so labantu abaqeda ukukhuluma acima ilight hey athi mayicima ilight lomjelo oyi1 azekimi yabona afika eshaye kanje lapha empetheni yabo afuna ukufika ukuthi ingubhe secima ilight lapho sekumnyama lapho aze ngasenyaweni angidonse Unfortunately, part 3 ends right there. Make sure you do follow Yaute Sharp on TikTok. He says part 4 is gonna be available on Skim GP podcast very soon. So yeah, bafowethu. Iyakhuluma le ndoda. Wena uyikhatha kabuhlungu man, uyikhatha kabuhlungu ngoba uyasho ukwenzakalani. Bayampensela ora bampensela awufethu. Hawu. Otherwise bafethu ngizobona on the next one bafethu. Kindly like and subscribe if you haven't already. Nibone usuku oluhle and I'll see you later when it's greater. Peace.